یہ چھنا پنجاب سوزن سۭتۍ یہ چھنا دہلی سوزن سۭتۍ ممبئی سوزن سۭتۍ بنگلہ دیش سوزن سۭتۍ میلن یہ سبق چٲنِس اولادس کینٛہہ یوٚتام سُہ قرآنِ مجیدس نِش زانو یہ ادب تاہ کرِ لٹنٕے یوت چھُنہٕ خطا اولادن ہٕنٛزٕے یوت مہٕ کٔرِو شکایت یُتھ نہٕ تِمن مالٮ۪ن منٛز گٔژھِو شٲمِل اللہ بچٲیِن یِمن متعلق ربن کوٚر سورہ احزابس اندر بیان یہ اصلاحی پروگرام یہ چھن تنقید کنس یہ چھن تنقیص کنس یہ چھن تذلیل کنس یہ چھن تحقیر کنس یہ چھن میسیج یتنا لکٹ کرن مقدم بڑن یتنا اکڑی کن مسلمانن ویری کن مسلمانن سیری کن مسلمانن یتنا پہاڑی کن مسلمانن یتنا سلگام کن مسلمانن یتنا مقام کن مسلمانن گام کن قصب کن مسلمانن یم بحثت سرپرست کام کرن یتنا لکٹ کرن مقدم دائر رب دپن قرآن ونن سورہ احزاب اندر لکٹ کرن مقدم کمن بڑن کیا ونخ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل یم لکٹ کرن مقدم بڑن دپن پروردگار اس پک پنن سردارن پت پنن زٹھن پت اس کر پننو زٹھو گمراہ تتہ اوس ججیر تتہ اوس سگریٹ تتہ اوس LCD تتہ اوس کلر ٹی وی تتہ اوس 5 لچھن موبائل گرس من کچن لچھن 5 لچھن اڑن 9 لچھن اڑن 6 لچھن کوڑ 40 ساسن ہن نیچیس 90 ساسن ہن پانس 1 لچھ موبائل قومت تھاون یہ 5 موبائل مگر بخاری شریف اکن تعارفی قرآن مجید اکن تعارفی سورہ لقمان اکن تعارفی پروردگارہ بڑن پرس اس پہ بڑن پت تمو ہشنائے صرف کیا اللہ بچوئن تمنش موبائل چلاؤن یوت تمو ہشنائے انٹرنیٹ یوت تمو ہشنائے فیس بک یوت چکور تھا باہی بجتام پان پیش خبتن تکھازا شام تکھازا یل باہی بجتام بیوٹک صبح گوکھن سہرن الصلاة خیر من النوم بودت گوکھن بیدار گوکھن کی مالن تکھاتا یہ کہ اولاد سیس تنبے شکارن تچو مالن ون نیون یتن یہ لکٹ کری مقدم دب اس پہ زٹھن پت اس کری زٹھو گمراہ زٹھن اسن پانس پتا نماز کیا گئی قرآن پاک کیا گو معاف کرزو میں سورہ فاتح نوین تگن پڑھن سورہ بقرہ نوین تگن پڑھن پارے امن نوین تگن پڑھن سورہ نبا نوین تگن پڑھن کریو بستین اندر احتساب لڑائی تی جگڑ بگور وچھو کس پرسن مسلمان یمن پارے ام چھ تگن پڑھن ام یتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون کرو بستین اندر پنن گرن اندر احتساب وچھو کس پرسن چھتیم یمن سورہ فاتح شتاگن صحیح پڑھن تلفظ سان مقدم کرنا پنس امتس کت پٹ کر مقدم یہ بنیون شافعی یہ بنیون مالکی یہ بنیون حنبلی یہ بنیون سہروردی یہ بنیون چکرالوی یہ بنیون میانی جماعت ہن کیا چھنامت اس اہل حدیث بناون خاطر کیا چھنامت اس جمعیت اہل حدیث ممبرشپ زٹاون خاطر کیا چھنامت ونن عقلی کن مسلمان انسانی جماعت سترلیو یہ ہمارا منشور نہیں ہے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں اتنے فالور ہونے چاہیے ہمیں اتنی تعداد ہونی چاہیے اس پر کرے مقدم یم کیا بنی حنفی شافعی مالکی حنبلی اس پر کرے مقدم محمد رسول اللہ اس پر کرے مقدم پڑھو حض کت پر کرے مقدم سورہ فرقان کت پر کرے مقدم رسول اکرم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا یلی ونی رسول سری پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم یا رب اے میان رب ان قومی بے شکی شمیون قوم اتخذو یمورت هذا القرآن قرآن پاک مہجورا واریا شرح شخص پرچو واریا شرح پاس پوش ٹھٹ مخول
60 वहरस वन कुरान मजीद तारुफ कत्या मुसलमान तम इन बह वन लुगवी तौर वनो कुरान पाक क्या गो माने अल कुरान इस्तिलाही तौर वनो कुरान पाक डिफिनिशन हेकना वनित कुरान पाक डिफिनिशन अल्लामा इब्न जौजी सारी पढ़ो रहमतुल्लाह अल इत्कान के हवाले लेखन 55 नाम मुबारक कुरान पाकस कत्या नाम मुबारक 55 अल इत्कान के हवाले लेखन 500 नाम मुबारक कुरान पाकस 5 नाव मशहूर हेका वनित लड़ाई तो झगड़ चुन सहल मुसलमान तब्दील करें डिवीजनस मज सहल मुसलमान अकिस मुतलक नफरत दिन यह सहल मुसलमान स्टैंड विद ओन करुन मुसलमान स्टेबिलिटी दिन मुसलमान पन्न कोचन पे खड़ा करुन मुसलमान पन पैगाम पाउन याद ये खारिदारत वाला मामला है। इस्तेसाल करने वाले बहुत मिलेंगे आपको, इस उम्मत को तोड़ने के लिए बहुत सारे मिलेंगे आपको, इस उम्मत को अपने असल की तरफ लाने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको, बहुत कम मिलेंगे आपको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु अला फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। यक़ूलु अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल क़ुरआनिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। क़ाल अल्लाहु तआला व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनद्दंबि कम्मन ला दंब लहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अरहमना व ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमना
اللهم إنا نعوذ بك من الشق والشر والرياء والبدع. اللهم إنا نعوذ بك من الطاعون والوباء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مقام، ودلل الشرك والمشركين واليهود والنصارى والهنود في كل مقام. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. سانیہ داور چان برتل سر بسر سانیہ داور چان برتل سر بسر سر چھتروی جن و انسان الغیاس. سر چھتروی جن و انسان الغیاس. اولین و آخرین حضرات دین. اولین و آخرین حضرات دین. چون سینہ وش قربان الغیاس. چون سینہ وش قربان الغیاس. کہن در دستے خلائق خیر و شر. کہن در دستے خلائق خیر و شر. اختیار نفع نقصان الغیاس. اختیار نفع نقصان الغیاس. دستگیر دو جہاں گھرن ونان کہ ونان یا شاہی جیلان الغیاس. کہ ونان یا شاہی جیلان الغیاس. مگر دستگیر من تعی مشکل کشا پس ادسوی کر مشکل آسان الغیاس. پس ادسوی کر مشکل آسان الغیاس. واجب الاحترام امام مسجد و انتظامیہ مسجد شریف آدھا
ذمہ داران جمعیت اہل الحدیث ضلع اسلام آباد تحصیل پہلگام و تحصیل مٹن سامعین محترم و مکرم بحیثیت مسلمان اس سارنی پیٹھ یہ حق اس انو کانت نیک عمل بجا عنویز اللہ بدرگ برتر سن تعریفات تحمیدات تسبیحات تحلیلات تمجیدات پنی دبان تاکہ بند آسنچ عملی کڑی سبد سان دبان بیان تو سون وجود دی گواہی اسے پدے تمس معبود برحق سنز بندگی بجا ان خاطر تن من دن سان تیار یم تمام انسانیت اس مٹتھو پننی عبادت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بکر حق جن تے انسان پود مگر کرم یہ ہندس تخلیق ساندر یہ ہندس پود کرنا ساندر بڑ تو تھوٹ مقصد سگو یم کرن مینیوت عبادت یم کرن مینیوت بندگی یہ بندگی قولن یہ بندگی فعلن یہ بندگی مالی یہ بندگی دبن یہ بندگی یمن چیدن ہز مرکب اس لیے حق بنن اس آسو پریت کن نیکی ہندس آغاد ساندر اللہ بدرگو برتر سنزی کبریائی تو بڑائی بیان کرن مجلس نامکمل ادورہ یوتام رب سنزی کبریائی سوچ درود رحمت درود عدمت درود سلام درود برکات آسن برذات مقدس متحر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرفتن تو پر آشوب دور ساندر یمن دینی مجلسن ہند انعقاد کرن انتظامیہ ینول بودن ول بودناون ول پدے مبارک بادی ہند مستحق یل حالات آسن مادی دورس کن اکس انسانس مائل تو قائل کرن پریت کنسیون مطمع نظر آسے پریت کنسیون ٹارگیٹ آسے پونس دینار درہم دنیا جاو حشمت مکان کمپلیکس تجارت امسنز دہل تیسے اتمن صرف امسنز روتل تیسے اتمن صرف ادور ساندر دینی پروگرامن ہن سنز کرن یہ شتمن انسانن رب العالمین سن کرم تو فضل شامل یہن دل اتکن مائل چکرن ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ کیا دے کہن تی عمل ہکن تو تام انسان بجانت یو تام نے امس ام خطر توفیق دی پروردگار مسجد منز اچن یہ پانستاو مسجد منز بودن مسجد منز ونن مسجد منز ہچن مسجد منز ہچناون یہ کردار چھن انسان اس پنس حد اختیار سندر تو تتام پنن تائید و نصرت تھا یہ شامل پروردگار عام مسلمان سن زبان چھو دعا یل سو مسجد من ذاتی دشن خرچانی اش پڑھن اللہم افتح لی ابواب رحمتک مانے گو اے مانے معبود برحق اے اللہ اشیدارا پار کرن مسجد مند اتن سانی خطر خول پن رحمتک درواز از خول یمی جماعت سند خطر پن رحمتک درواز پن مغفرتک درواز کامیابی ہن درواز کامرانی ہن درواز یم بیمار تمن کر شفا یمی بستی ہندن بیمارن شفا یمی مجلس ہندن بیمارن شفا آمین یا رب العالمین مگر پڑھنچ ہشنچ ضرورت
ناو چھ فاطمہ سری پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ ژورم کوڑ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب چھ ابن ماجہ اور ات ابن ماجہ من چھ کتاب کتاب المساجد روایت کرن واجن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ژورن کوڑن ہند ابا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تریس اولاد نرینہ اخوس عبداللہ بیوس قاسم بیوس ابراہیم رضی اللہ عنہم اجمعین ژور آس کوڑ گۄڈنِچ زینب دویم رقیہ تریم ام کلثوم ژوٗرِم فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہن ترے گزرے پیغمبرانہ زندگی اندر 63 وری عمر مبارک آسنس مندی گزرے یم ترے کوڑی گۄڈنِچ ترے کوڑی زینب رقیہ ام کلثوم اکوئی روز دند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن انتقال پت یمس ناو چھ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ شکرن روایت فرمان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوس اللہ تعالیٰ سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم زورزو پڑھ یم بودن والا آسن یم منہجک شو تر امتیاز اسنش سو انسان بخیل اسنش تمس انسانس دب لگن نستعصن رب یمس نش نام مبارکی ہن پد پڑھن صلی اللہ علیہ وسلم یت منہجس چھ شرف تو وقار فرموخ یم سون نام مبارک بوز پت سود درود بردات مقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نزدیک چھ سو بخیل اس نزدیک چھ تمس تنبیہ کرمت خود بہر پہ پنن قدم مبارک ٹھہراون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مائک کی سیٹنگ کرن وول اگر سو اندرم تھوڑا تھا یہ آواز رسکن اندرم سپیکرس تاکہ میں گیس آسان بچھس نیبرم مائک ہند قائل مگر اندرم مائک خطیبس مقرر رس گیس تھوڑا آسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون اذا دخل المسجد یل مسجد منز داخل گژھن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ کت اندر مسجد اندر یہ ہیچنچ مجلس سوال گژھِ کٲنٛسہِ سُہ ہیٚکہِ کھڑا گٔژھِتھ مگر خطبہ پتہ أسۍ چھِنہٕ تِمن اندر یِم نہٕ اجازت دِنۍ خطبس دوران طارق صبنٮ۪ن الفاظن میانٮ۪ن الفاظن اسحاق صبنٮ۪ن الفاظن متعلق آسہِ قٲری أسۍ چھِ جواب دِنہٕ خٲطرٕ تیار سٲنۍ کتھ یتس کتاب سنتس قریب آسی سا کرزو قبول یتن سٲنۍ کتھ کتاب سنتس اللہ بچٲیِن اللہ بچٲیِن اللہ بچٲیِن منٲفی آسہِ سا دیٖزیو واپس کیازِ سون چھُ ایمان معصوم چھُ اکوے سُہ گوٚو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہِ پتہٕ یِم چھِ تہٕ تِم کُلُّ بنی آدم خطاعُن یہ چھُ تا مشدد یمو پوٚرمُت آسہِ عربی تا مشدد واریاہ زیادٕ خطا زد واریاہ زیادٕ عابدار واریاہ زیادٕ کمزور واریاہ زیادٕ گناہگار غلط ہیٚکہِ گٔژھِتھ مگر اگر کتاب سنت کے حوالہ سٲنۍ کتھ آسہِ کُنہِ ساتہٕ کتاب سنتس منٲفی سۄ دیٖزیو اَسہِ واپس سۄ ترٛٲوزیو ییٚتھی کیازِ أسۍ چھِ بار بار ونان دپان عالمن پیرن فقیرن یا امیرن کر کلام تول بر قرآن سنت تی چھُ معیار صحیح تول بر قرآن سنت تی چھُ معیار صحیح
آسی ام سنز وات غلط ہرگز مزانن معتبر استن تس ریش تسبیح جب دستار صحیح فاطمہ سری پڑھو رضی اللہ تعالی فرماون اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد یہ مسجد منز داخل گژھن مین ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ فقال پس اس پنہ دبن مبارک دچھن پائے مبارک مسجد من داخل کرنا پت یم کلمات انن ورد دبا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات کیا ہے ساڑھن ستن ہتن ورین کر وہ اخ دعایات ساڑھن ستن ہتن ورین پڑھ وہ اخ دعائی استفتاح ساڑھن ستن ہتن ورین کر وہ اخ جنازک دعایات سات دعا شو جنازس اندر صحیح احادیث و ثابت یہ جماعت چونن پڑھو یہ جماعت چونن ہیچو یہ جماعت چون مناظرس دیون اجازت یہ جماعت چون بحث تمہیسس دیون اجازت البت یہ جماعت ونن توی پڑھو توی ہیچو ہیچنوی چھو سانن مسائلن حل ہیچنوی چھو سون معاشر سدارن خاطر سنگ میل یلی یت امت اسکن بدری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام رباو ساونو گوڑنیت تو دیو زکاة تو دیو عشر ساونو گوڑنیت تو کریو حج ساونو گوڑنیت تو کریو عمرہ ساونو گوڑنیت تو دیو صدقات و خیرات گوڑنیت پیغام آو یت امتس اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالكلم علم الإنسان ما لم يعلم بار بار ون اقرأ اقرأ پڑھئے 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 بڑھو تیل بڑھو یل پڑھو اگر ن پڑھو تیل روزی کائنات سندر مسلمان پت اوی شیس آز پت اشن پنس دین سترشت مضبوط مستحکم باٹنی مضبوط زولوجی مضبوط کیمسٹری مضبوط فزکس مضبوط ماڈرن فزکس مضبوط میتھمیٹکس مضبوط انگریزی مضبوط اردو مضبوط لینگویج مضبوط یونیورسٹی اندر پڑھنے خاطر تیار اور پرے پوری سندر اکوئی مول رتس 300 خرچاون خاطر تیار کمپیٹیٹو ایگزام چھ کوالیفائی کرن مینس اولادس اچھ امس کوچنگ اویلیبل یہ ہے کہ اتی کوچنگ ایزیلی حاصل کرت اچھ امس کمر کرن ہوٹلس اندر بک اور امس چھن اولادس وقت نہ کوڑت نہ نیچیز یہ ہے کہ سیلف کوکنگ کرت یہ ہے کہ پان میسک ارینج کرت یہ ہوٹل والس ست کت کرن امس گژھِ بریک فاسٹ تہِ واتُن کمرس اندر امس گژھِ لنچ تہِ واتُن کمرس اندر امس گژھِ دگرٕچ چاے تہِ واتٕنۍ کمرس اندر امس گژھِ ڈنر تہِ واتُن کمرس اندر امہ خاطر کرُن ژٕ باضٲبطہٕ طور میون نیچو پننہِ ہوٹل چِگس کمرس اندر قبول مے پیین 300 مے پیین 40,000 مے پیین 50,000 بہ چھُس نتھ خلاف نہ چھُ اسلام تۄہہِ رُکاوان مگر اگر ژےٚ مرنہٕ پتہٕ چھُے پٔزۍ پٲٹھۍ اولاد سُنٛد شہجار ضروٗرت تہٕ پنُن شہجار ضروٗرت اولاد گوٚژھ بنُن پزے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یہ دعا جو پڑھن یہ دعا شو رحمان پروردگار سندن بندن ہز نشانی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یہ رحمان پروردگار سند بند شمانگن والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما یہ تم منگن چھ پروردگار از دی جہنم کی عذاب نش نجات یہ عذاب چھ سٹھا خطرناک یہ عذاب چھ لڑت گژھن یہ عذاب چھ یل تراون کی تت چھ تم روز سنز ان
لٹ اندر دعا منگن کتیک عقلک مول سیریک مول کتیک سلگامک مول پھوڑک مول تت مقامک مول تت دچن پورک تو کھوڑ پورک مول منگن رات سنز ان گٹ من دعا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما پروردگارہ بناوخ مین اولاد بناون مین ذریت بناو میان گر واجن میان چشمن ہن شہجار میں یہ عیالک زٹ بنائک سہ گوس آسن متقی تو پرہیزگار آج اولاد شراب چن وول زار گندن وول بدکاری کرن وول بے حیائی کرن وول بے شرمی کرن وول مالس دک دن وول ماجی لخت ژارن وول پروگرام چامی خطر بے حیائی بے شرمی مالس دک یون دن ماجی لخ یون ژارن بینش چوب یون دن بڑس بوئی سن چن حیا زٹن ہن چن حیا شرم یہ رو یہ کم سد گچ بے سوسائٹی حاصل کم سد مناظر بازی سد کم سد اکس اک تیز کرنے سد کم سد اکس اک ڈپیٹ دن سد کم سد اکس اک پنن پان ڈومیننٹ پیش کرنے سد ان چیزوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے باٹنی ہشنائن حیا زولوجی ہشنائن حیا کیمسٹری ہشنائن حیا زیادہ خود زیادہ بن چون افسر چون نیچو افسر آئی پی ایس افسر آئی اے ایس آفیسر کے ایس مکلیو زیادہ خود زیادہ انی لچ روپیے ریت زیادہ خود زیادہ انی 50,000 روپیے ریت مگر یل صحیح احادیث پڑھا تک آمت ون مرک عمل گئی منقطع مرک بمر عمل گئی منقطع مرن پت روزی عمل جاری کم سنز عمل اولد صالح صالح اولاد ترومت پت کیا ترومت صالح اولاد سو کم سید بن صالح اولاد گبر میون عدیز میون شفیق میون یار میون بزرگ میون افسر بوئی تاجر بوئی زمیندار بوئی یہ صالح اولاد بنن یم خطر ونکس دہ رات چکن کرن صالح اولاد بن یل اولاد انہن درسگاہ مز ایڈمٹ کرہن تمس آسہ پتہ کیا قرآن مجیدن ون کیا ون قرآن مجیدن فرمون ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا امس آسہ پتہ یل قرآن مجید آسہ پڑھن امس آسہ قرآن مجید اندر باضابطہ طور یہ آیت کریمہ ذہن اندر نقش کیا اللہ تعالیٰ فرمو ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر ہمیں اس پڑھمت سورہ لقمان اندر رب دپن اس کر وصیت انسان اس والدین متعلق خاص کر ماج متعلق حملته امه وهنا على وهن موج چھ اکہ تکلیف پیڑ بیاک تکلیف کرن چانے خاطر برداشت من کم سل گچی روب روز روب کرکھا مالس روب کرکھا ماج ہمیں سید گچی روب روز نعوذ باللہ من غضب اللہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين گوڑ کرنک رحمس اندر 9 رتن برداشت اچ ماج زیادہ پہم امس مس ونن امس ڈاکٹر ونن امس ایڈوائس ون کرنا اگر لڑ پھیرک اولاد خطر ے یڑ ہر کن کر شنگن 7 رتن اللہ اکبر یڑ ہر کن شنگ کتس کالس 7 رتن اگر لڑ پھیرک دچنیاں کھوڑ اولادس وات نقصان قرآن چھس پاون یاد یہ 7 رتن شنجمز یڑ ہر کن کرت چانہ خاطر ام غذا تہ کھمت ام تھو لیپ پت کن تکی پت کن امس زیادہ جکنک اجازت چانہ خاطر ے گوسی نا تکلیف واتن ام پت یل زاک سارنی بے اولادن کرن اولاد صالحات اشن سوز میں تمن بنائن نیک تو پرہیزگار آمین یا رب العالمین ام پت یل زاک دون ورین دیتنے دود چن چی جائی دود وحدیناہ النجدین ترجم یہ شیخ تی بہت اس کر ہدایت امس انسانس چڑائی کن
نجد چھوانن تات جائے یس تھز جائے چڑھائی گوبر مین عزیز مین علماء کرن اخ نقط بیان دپن یتھ یہ زیون امس رب کرن دود چاوناونچ جائے کن رہبری امس موج انن دود چاوناونچ جائے کن اما امس کس ہدایت کرن ژی ژہن ات گژھِ ناگرات جاری چون غذا چانہ ماجہ ہندس شکمس مز تھومت پروردگارن دود چنچ جائے یل ژٕ پنن ٲس نِکھ پتہٕ ییٚلہِ ژٕ ہیٚکھ اتہِ گژھِ ناگرات جاری ناگرات سوزن وول چھُ ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یہ ناگرات دون ورین ترین ورین تش بعدے بچ چون دود البت قرآن چون والوالدات يرضين اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع امن ماجن چاخ تم چاوناین پنن بچن دود کسن ورین دون ورین یلتمات پٹ آسن رضا یلتمات پٹ آسن روز اگر دون بچن ڈسپیوٹ تی آس مگر ماج چون یون ژکر ز پنن حق ادا دون ورین چوزن یہ پنن بچے دود ام پتچی رب دپن وفصاله في عامين یہ موئی چھ دون ورین سے پنہ دود چنچ جائے دود چاون من کیا چھ رب ونن یہ سورہ لقمان یل سورہ لقمان پڑھنائے ہن پنن بچے تیل تر تمس یہ فکر یہ چھن پنجاب سوزن سۭتۍ یہ چھن دہلی سوزن سۭتۍ ممبئی سوزن سۭتۍ بنگلہ دیش سوزن سۭتۍ میلن یہ سبق چانس اولادس کی یوتام سہ قرآن مجید اسنی زانو ادب تاہ کر لکن یوت چھن خطا اولادن ہنز یوت مہ کریو شکایت یتھ تمن مالن منز گژھو شامل اللہ بچائن یمن متعلق ربن کور سورہ احزاب اندر بیان یہ اصلاحی پروگرام یہ چھن تنقید کنس یہ چھن تنقیس کنس یہ چھن تذلیل کنس یہ چھن تحقیر کنس یہ چھن میسیج یتن لکٹ کرن مقدم بڑن یتن اکڑی کن مسلمانن ویری کن مسلمانن سیری کن مسلمانن یتن پہاڑی کن مسلمانن یتن سلگان کن مسلمانن یتن مقام کن مسلمانن گام کن قصب کن مسلمانن یم بحثت سرپرست کام کرن یتن لکٹ کرن مقدم دائر رب دپن قرآن ونن سورہ احزاب اندر لکٹ کرن مقدم کمن بڑن کیا ونخ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأزلونا السبيل یم لکٹ کرن مقدم بڑن دپن پروردگار اس پک پنن سردارن پت پت پنن زٹھن پت پت اس کر پنیو زٹھو گمراہ تتہ اوس ججیر تتہ اوس سگریٹ تتہ اوس LCD تتہ اوس کلر ٹی وی تتہ اوس 5 لچھن موبائل گرس من کچن لچھن 5 لچھن اڑن 9 لچھن اڑن 6 لچھن کوڑ 40 ساسن ہن نیچیس 90 ساسن ہن پانس 1 لچھ موبائل قیمت تھاون یہ 5 موبائل مگر بخاری شریف اکن تعارف قرآن مجید اکن تعارف سورہ لقمان اکن تعارف پروردگارہ بڑن پرس اس پہ بڑن پت تمو ہشنائے صرف کیا اللہ بچائن تمہ نش موبائل چلاون یوت تمو ہشنائے انٹرنیٹ یوت تمو ہشنائے فیس بک یوت تمو ہشنائے صرف T20 چلن کشیر ودان پاکستان ہور بتایا اصلی کھمبت لکو پاکستان ہور شاید اس ایمانک تو کفرک معاملہ ظاہر نعوذ باللہ من غضب اللہ ارے بھئی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے T20 دیکھنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے وقت کا ضیاء ہے اس وقت ضائع کرن اس وقت کے بارے میں بھی اللہ کے حضور پوچھ گچھ ہوگی چکور تھا T20 اس اندر بڑی بجتام پان پیش خبتن تکھازا شام تکھازا یہ بڑی بجتام بیوٹک صبح گوکھن سہرن الصلاة خیر من النوم بودت گوکھن بیدار گوکھن کیا مالن تکھاتا یہ کہ اولاد سیس تنبیش کرن تچو مالن ون نیون یتن یہ لکٹ کری مقدم دب اس
پک زٹھن پت پت اس کر زٹھو گمراہ زٹھن اس نہ پانس پتہ نماز کیا گئی قرآن پاک کیا گو معاف کرزو میں سورہ فاتح نہ ون تگن پڑھن سورہ بقرہ نہ ون تگن پڑھن پارے امن ون تگن پڑھن سورہ نبا نہ ون تگن پڑھن کریو بستین اندر احتساب لڑائی تی جھگڑا بغور وچھو کس پرسن مسلمان یمن پارے ام چھ تگن پڑھن ام یتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون کلا سيعلمون ثم کلا سيعلمون کریو بستین اندر پنن گرن اندر احتساب وچھو کس پرسن چھ تم یمن سورہ فاتح چھ تگن صحیح پڑھن تلفظ سان مقدم کرنا پنس امتس کت پہ کر مقدم یہ بنیو نا شافعی یہ بنیو نا مالکی یہ بنیو نا حنبلی یہ بنیو نا سہروردی یہ بنیو نا چکرالوی یہ بنیو نا میانی جماعت ہن کیا چھنامت اس اہل حدیث بنانا خاطر کیا چھنامت اس جمعیت اہل حدیث ممبرشپ ژٹناؤنہ خاطر کیا چھن اس ونن عقل کن مسلمانن سانی جماعت ست رلیو یہ ہمارا منشور نہیں ہے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں اتنے فالوور ہونے چاہیے ہمیں اتنی تعداد ہونی چاہیے اس پر کرے مقدم یم کیا بنے نہن پی شافعی مالکی حنبلی اس پر کرے مقدم محمد رسول اللہ اس پر کرے آز مقدم پڑھو حض کت پر کرے مقدم سورہ فرقان کت پر کرے مقدم رسول اکرم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا یلی ونی رسول سری پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم یا رب اے میان رب ان قومی بے شکی شمیون قوم اتخذو یہ مورٹ هذا یہ القرآن قرآن پاک مہجورا واریا شرح شخص پرچو واریا شرح پاسی پوش ٹھٹما خول شیٹھ وہرس نوین قرآن مجید تعارف کتا مسلمان چھتم یمن بوان لغوی طور ونیو قرآن پاک کیا گو ما معنی القرآن اصطلاحی طور ونیو قرآن پاک ڈیفینیشن ہے کنا ونیت قرآن پاک ڈیفینیشن علامہ ابن جوزی ساری پڑھو رحمت اللہ الاتقان کے حوال لکھن 55 نام مبارک چھ قرآن پاکس کتا نام مبارک 55 الاتقان کے حوال لکھن 5 نام مبارک چھ قرآن پاکس 5 ناو چھ مشہور ہے کیا کہاں لڑائی تی جگڑ چون چھ سہل مسلمان تبدیل کرن ڈیوجنس مز یہ سہل مسلمان ایک سخ متعلق نفرت دن یہ سہل مسلمان سٹینڈ ود اون کرن مسلمان سٹیبلٹی دن مسلمان پنن کوٹن پہ کھڑا کرن مسلمان پن پیغام پاؤن یاد یہ خاردارت والا معاملہ ہے استحصال کرنے والے بہت ملیں گے آپ کو اس امت کو توڑنے کے لیے بہت سارے ملیں گے آپ کو اس امت کو اپنے اصل کی طرف لانے والے بہت کم ملیں گے آپ کو بہت کم ملیں گے آپ کو ہے کیا ونیت کان تم 5 ناو الکتاب القرآن الفرقان الشفاء التذکیر مقدم کر محمد الرسول اللہ مقدم کت پٹ کر موس یہ قرآن مجید ترومت پس پش سوری اسک پتہ درائی یہ علاقے کے لوگ دہلی پنجاب ممبئی بنگلور کم خطر مزور کرنے خطر دنیا کماؤن خطر یاری کرنیو یم نبر چھو گژھن تم چھ میں ساری رفیق نبر چھ گژھن تم چھ میں ساری عزیز راش کرنے ذات پاک حضرت اللہ قدمن کرنے مدد ذات پاک حضرت اللہ عیال خطر مزور کرنے چھ عبادت بلکہ آو اک صحابی موٹا تازہ صحابو یل نظر ترو جسمس کن خوش گئی صحت مند مسلمان گھن آسن کوب کڑت کی واللہ یور تہ تھاپر تو یور تہ تھاپر سو گو مسلمان گھن چاکو چوبند ون چھ وند آسن یہ تو پھرن لاگن کانگڑے زز تپن پت پڑ کھوپتن پت پڑ فجر مسجد چالاک وٹی رودن طاقتور رودن پنن پان دن کمزور پیش کرت آو
بہادر مسلمان نظر ترو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم یمن اس ذہنس اندر کاش جوانی لگی ہے رب العالمین سنز وتی چھپی یہ صحت مند مسلمان گوس کت وتہ مز آسن رب سنز وتہ مز محمد رسول اللہ سستم چھ بوزان صاحب صاحبن پرژھ فرموک یعنی ہن بلایت یونک نزدیک فرموس کیا چھو کرن دوپن بشس پنہ عیال خاطر یہ کام کرن حکم کرن فرموک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ پنہ عیال خاطر تگدو کرن کوشش کرن یہ مسلمان چھ فی سبیل اللہ یہ مسلمان کت چھ فی سبیل اللہ اس مسلمان پنہ عیال خاطر تگدو کر سائی کر کوشش کر تم سندس نام اعمال چھ ثواب زنتی چھ فی سبیل اللہ بچھس نہ خلاف تو چھو نبر گژھان رۄپیہِ دہ زیننہٕ خاطرٕ آن ژور زیننہٕ خاطرٕ مگر یہ ٹائم ٹیبل چھو فریم کرت نومبر دسمبر جنوری فروری ژور رٮ۪تھ فسٹ مارچ یمو واپس انیو صحت و سلامتی سان پروردگار یہ ٹائم ٹیبل چھ بنائت تت گوس نا آسن یہ ٹائم ٹیبل تہ بنائت وریس کرو اخ سور یاد وریس کتیا کرو یاد ہے وریس اخ سور یو 40 وُہر 10 وُہر 15 وری گیس نابالغی ہند مان رود 15 وری 15 ورین من گژھِ آسٕنۍ 15 سور یاد اتھ تل تھوٚد اکریُک مسلمان یُس 60 وُہر چھُ 15 سور چھُس یاد کٔمِس چھُ یاد مقدم کر نہ اد کیا کر مقدم کرن وول کس آسہِ محمد رسول اللہ وکیل بنیا کانٛہہ وکیل بنیا مٹنہِ چھِ وکیل تمے روزِ نا وکیل کت کریا کانٛہہ ییٚلہِ مقدم کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان القرآن حجت لک او علیک یا آسہِ قرآن چٲنِس حقس منٛز حجت یا آسہِ ژےٚ خلاف قرآن مجید حجت سورُے ہیٚچھُن مگر قرآن پاک ہیٚچھُن نا پٔرِو فاطمہ رضی اللہ تعالی فرمان ییٚلہِ مسجد منٛز اوس داخل گژھان میون ابا جان أتھی تُجاے مےٚ کتھ أتھی تُجہِ مےٚ کتھ فاطمہ رضی اللہ عنہا ییٚلہِ مسجد منٛز اوس داخل گژھان میون ابا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دعا کچھ چھُ کٲشرِس یاد اللہم افتح لی ابواب رحمتک فرماون ییٚلہِ میون ابا جان اوس مسجد منٛز داخل گژھان صلی اللہ علیہ تِم کیٛاہ ٲسۍ پران بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ واغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک یہ تھوجو یاد یل داخل آج گژھان بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ واغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک یل نبر ٲسۍ نیران کھوڑ پائے مبارک ٲسۍ کران یم سٲری الفاظ ٲسۍ بیٚیہِ دہراوان بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ واغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب من فضلک اسنویس وافتح لی ابواب من رحمتک یل نبر ٲسۍ نیران وافتح لی ابواب من فضلک پروردگار بہخان مسجد اندر قدم ٹھہرائیت مگر تیلے کم ٹھہرائیت یل ژٕ گوٚوُے مہربان یم قدم چھُنہٕ ہٮ۪کان پانہٕ تُلِتھ اِنسان یم قدم چھُ تُلناوان ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ یہ بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے یا رب یہ بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے یا رب قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں اندر اچن اچن تیچی سے اعتراف کرن مسجد من ژونم قدم یل ژٕ گوٚوہم مہربان مگر مسجد من اچن اچن تہِ گژھم نہٕ مشرب پنُن محسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتی چون بڑائی کرم بیان اچھی منگن پنس سلامتی اندر کر جائے پنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچی منگن باسی گناہگار
اکڑ کس پروگرام اندر میں 40 ورین گومت غلط میں 20 ورین گومت غلط میں 30 ورین گومت غلط میں اعتقاد ژے چھُکھ گناہن مغفرت کرن وول پروردگارا کرزم گناہن مغفرت تہٕ بیٚیہِ کھُلزم رحمتک درواز بیٚیہِ کھُلزم رحمتک درواز گو رب مہربان ژانین مسجد شریفس منٛز کمہِ خٲطرٕ ژٲنۍ أسۍ کمہِ خٲطرٕ آیہِ مسجد منٛز رب دپان ؤلِو بہٕ ونو مےٚ ژٲنۍوٕ نہٕ مسجد منٛزٕے یوت کینٛہہ مےٚ دیُتوٕ نہٕ مکانٕے یوت کینٛہہ مےٚ دیُتوٕ نہٕ دُکانٕے یوت کینٛہہ مےٚ دیُتوٕ نہٕ وٕچھنُک طاقتٕے یوت کینٛہہ مےٚ دیُتوٕ نہٕ بوزنُک طاقتٕے یوت کینٛہہ مےٚ دیُتوٕ نہٕ سونٛچہٕ بِچارٕ یوت کینٛہہ مےٚ دیُتوٕ نہٕ مالہٕ دولتٕے یوت کینٛہہ مےٚ دیُتوٕ نہٕ مالہٕ جایدادٕے یوت کینٛہہ رب فرماوان کھول سورہ عبس سورہ عبس کیا ونن رب فرمان فلینظر الانسان الى طعامه یہ یور گژھِ کاس اکڑ کی مسلمان کھوڑ پر کی مسلمان یل بات میون تلک بسم اللہ کرت یل بات میون واتنایک پنس سستام کس نظام چھ کورمت قائم رب کائنات یت شکل صورتس مز یوژھنکھ تتھ مز کورنکھ پٲدٕ ژۄچہِ کھنڈ ٲس تُلٕنۍ بتہٕ میوٚنٛڈ اوس تُلُن بیٚیہِ کانٛہہ نعمت اوس تُلٕنۍ اگر أچھ آسن پٔتۍ کِنۍ تیٚلہِ اوس گۄڈٕ پتھ کُن نیُن بتہٕ میوٚنٛڈ پتہٕ اوس وٕچھُن یہِ چھا صاف اگر نس آسہِ ہا یپٲرۍ پتہٕ اوس یُکُن نیُن اما ٹیسٹ چھُ سا ٹھیٖکھٕے یِم سٲری چیٖز تھٲے رۄب العالمیٖن وٕچھنُک طاقت مُشُک ہٮ۪نُک طاقت تہِ چِوِنٛگ تہِ دنٛد تہِ ییٚتھی زٮ۪و تہِ أتھی ٹیسٹ بڈس کہ یتھ پٮ۪ٹھ ترٛاوَن أتھی ننُن ژوٚک چھا مُدُر چھا میوٗٹھ چھا کڑوا چھا میٖٹھا چھا رۄب فرماوان آز ییٚلہِ تُلکھ یہِ چھُ بہٕ پیغام دِوان تۄہہِ یہِ چھُ رۄبہٕ سٕنٛز کِتاب دپان ییٚلہِ یہِ بتہٕ میوٚنٛڈ ییٚلہِ یہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن آسٮ۪کھ واتناوان کوٚتام ٲسس تام فلینظر الانسان الى طعامه اتھ کُن ٲسۍزِ وٕچھان یہِ چھُ ہنگہٕ منگے ووتمُت میٲنِس ٲسس تام أمۍ چھِ واریاہ پڑاو کٔرمٕتۍ تانۍ واریاہ فیزِس تانۍ گۄڈٕ چھُ ووٚومُت تھجوان تمہِ ساتہٕ چھُ کوٚرمُت بسم اللہ کٔرِتھ ییٚمہِ سٕنٛدۍ قٕسمت آسہِ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ قٕسمت پتہٕ ییٚلہِ فقیٖر یِوان تہٕ عُشرٕ وٲلۍ یِوان تِمن چھُکھ نہٕ دِونٕے اپُز چھُکھ ونان ییٚمہِ سٕنٛدۍ قٕسمت آسہِ تہٕ پتہٕ ییٚلہِ عُشرٕ وٲلۍ چھِ یِوان زکات وٲلۍ چھِ یِوان تِمن چھُکھ دپان نہ یہِ چھُ مےٚ پانہٕ ووٚومُت یہِ چھُ مےٚ پانسٕے اوسمُت طاقت اکھ پھوٚل ووٚوُم 7 ہیٚلہِ دِتھٮ۪م أکِس ہیٚلِس دِتھٮ۪م 7 پھٔلۍ 20 پھلٮ۪ن ژھوڑمے اکھ پھوٚل 20 پھلٮ۪ن ژھوڑمے 20 حصہٕ 20 بہرٮ۪ن اکھ بہٕرۍ 20 خارن اکھ خار 20 کوینٹلن اکھ کوینٹل دیُتھا نہ ییٚلہِ وۄنۍ بتہٕ میوٚنٛڈ واتنایکھ ٲسس تام پتہٕ وٕچھزِ ووٚوُت گۄڈٕنٮ۪تھ تھجوان تتہِ کھٲرٕے تھل پروردگارن پتہٕ کٔڑٕکھ تھجوانہٕ منٛز تھل پتہٕ درٛیٖنٹھِتھ یا رُوُتھ کیٛاہ آسو وۄنۍ ونان درٛینٹھٕنۍ رُوٕنۍ یا کینٛژھا امہِ پتہٕ چھُ اتھ دانہِ بنان ییٚلہِ دانہِ چھُس بنان امہِ پتہٕ چھِ یَن ہۄکھناوان امہِ پتہٕ چھِ یَن مِشیٖنہِ منٛز نِوان کمہٕ الگ توٚمُل الگ پتہٕ چھُکھ ترٛاوان بسم اللہ کٔرِتھ لیٚجہِ منٛز یا آز گوٚو رایس کُکرس منٛز لیٚجہِ ویٚجہِ مۄکلے رایس کُکرس منٛز ترٛووُتھ پتہٕ گوٚو یہِ بتس منٛز تبدیٖل پتہٕ شوٗرٕے خانٛدارنہِ بانس پتہٕ واتنووُتھ پننِس ٲسس تام رۄب چھِ ونان ولہٕ بہٕ ونہٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ ووت یہِ چھنہٕ چٲنۍ تگان گٔری ویٖرکِس تہٕ سیٖرکِس مُسلمان سٕنٛز اتھ چھِ کمٕے فرق مےٚ ونیٛاو اوترٕ تہِ ویٖر ٲسۍتن یا سیٖر ٲسۍتن یا اکڑ ٲسۍتن کیٛاہ رب فرمان انا سببنا الماء سبا یہ چھُنہٕ ہنگہٕ منگے ووتمُت یہِ بتہٕ میوٚنٛڈ چٲنِس دہنس تام اتھ چھِ کٔرمٕژ گۄڈٕنٮ۪تھ بٲرِش نٲزِل رحمت نٲزِل آسمانہٕ پٮ۪ٹھ ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ ثم شققنا الارض شقا تمہِ پتہٕ چھِ چٲنِس زٔمیٖنس گٔمٕتۍ کرٛاس فراٹ ثم انبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا
رب فرماون چون ڈائی پٹاش یوریا یہ لجن کنے توتام یوتام نے پنن رحمت کرس نازل ذات پاک حضرت اللہ تم پت یل رحمت برسو ربت بارش ام پت کور چون وومت بیل پھل کل تم پت دتوی گل پروردگار تم پت دتی ترکاری پروردگار تم پت دتی خضر پروردگار تم پت دتی گن باغ پروردگار تم پت دتی میوہ جات دچ ثمرات پروردگار تم پت دتی پھل پروردگار تم پت دتی فصل پروردگار مگر نچک ژٕ وون وز تھاون یاد نچک کھن وز تھاون یاد رب فرماون یل ژٕ ناشکر گزار بنیوکھ پتہ چھ عذاب سو عذاب چھک ژٕ وچھن بازے چھ پپت اللہ تعالیٰ بچوین واپس نمن پروردگار یہ چھ ونن ایگریکلچر ول دپن یہ کیا سا گو بلوسٹ دانہ ہسا گو کھڑا ام ہسا کھول مائع چھنا زمیندار اوے چھم یم پتہ ام کھول مائع پتہ مگر یہ ہسا چھ کسریو ات چھن دانہ پھل وزندار بنیو ہسا بے وقت ہسا پیو بے وقت سانی لنگویج مز بے وقت ہسا پیو بے موسم ہسا پیو شین ونی اوس 8 لچھن شپینس اندر اکس مسلمان ژوٗنٛٹھ کُلین پٮ۪ٹھ ژوٗنٛٹھ 8 لچھن کٔژن لچھن 8 لچھن بے موسم پیو شین 8 لچھن مز گئی نا 8,000 تہِ رِکور 8 لچھن مز گئی نا 8,000 تہِ رِکور وجہ ہے واو ہسا تلن نعوذ باللہ رب بچوین مکان پش ہسا تلن ات ہسا لجمت 4 لچھن لکر تین ہسا 5 لچھن آمت ات ہسا آمت سٹھا مضبوط پش بناون ماڈرن پش بناون اخ واورنگش تلنو پروردگارن مکانک پشی آون اتھی بڑ بڑ محل تو بڑ مکان گئی زمین باس رب فرماون یہ چھن چمیان طرف یہ عذاب یہ ژے پنن اتن ہنز کمائی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر یس تہ مصیبت بستین یون چھو یہ جو دن ہم دیکھ رہے ہیں کسی بھی صورت میں جو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے رب فرماون یہ چھے پنن اتن ہنز کمائی میں کیا ونیاؤ میں اس میں آیت کر تلاوت آیت گۄڈنِچ کرم سورہ نساء ما یفعل اللہ بعذابکم کیا کرے اللہ تعالیٰ تو عذاب دیت ان شکرتم ہرگاہ تو شکر گزار بنیو وآمنتم بے بنیو ایمان انن ول زٕ لفظ اکھ بنیو شکر گزار بے کیا بنیو ایمان انن ول وکان اللہ شاکرا علیما بے اللہ تعالیٰ شکر گزار بندن قدردان زانن وول یم شکر گزار بند چھ بنن تمن چھن ضائع کرن پروردگار أش ضائع گژھن چھ ضائع زٕتووُہ ہارٹ اٹیک زٕتووُہ بچہ بہٕ اوسُس تعزیتس رات ضلع جمعیت تعزیتس زٕ بچی اکھ بچہ ڈلگامس اندر سجاد احمد فتح پورُک ذمہ دار تم سُنٛد ماسوٗ وُنہِ چھِ بچہ نکھٕ والنٕے اچانک میں گو دشنی طرف کیا تھام کھوڑی طرف کیا تھام ڈاکٹرس نش نمو تھا منچ سنزی کرن انا للہ و انا الیہ راجعون اے بچہ ہسا گزرن جوان ہسا گزرن اچانک موت گژھن واقعہ یہ کیا وجہ رب فرمان شکر گزار بنیو ایمان انن وال بنیو پرستو پنن گرکن شکر کیا گو پرستو اکڑی کس مسلمانس ویر کس مسلمانس ویر چھ سۭتۍ ونن تُہۍ ما ؤنِو یہِ چھُ مےٚ تنقید کران سمجھاونہٕ موٗجوٗب پرستوس دپتوس ییٚلہِ بتہٕ کھٮ۪کھ پتہٕ چھُ شکر پرُن کیٛاہ پرکھ شکر 7.5 ؤرین الحمدللہ رب العالمین تعالی الحمدللہ رب العالمین ون دوہ یاد 7.5 ورین الحمدللہ الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة الحمدللہ حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مخفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا
دعا شیاد دعا شیاد ہے شنگن آسا شکر گزاری سان کیا شو پڑھن 30 آیات پہ مشتمل سورہ لازمی قرار دیا گیا ہے اگر عذاب قبر سے اپنے آپ کو بچانے کی سعی آپ کے اندر ہے تو پھر آپ کے لیے لازمی ہے 30 آیاتن پہ یہ سورہ چناؤ شو سورة الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا یہ سورہ چھیات فرمو کہ یہ سورہ پڑھ عمل کرن عذاب قبر نشتدیس نجات پروردگار سفارش کرس سفارش کرس پیر صاحب مولوی صاحب جنید صاحب طارق صاحب درویش صاحب سفارش کرے اگر سفارش چھک ہاں 30 آیاتن پر چھ سورہ ناو چھ سورۃ الملک یاد چھکارن 15 وری نابالغی ہن 15 وری بلوغت 15 سور کرن یاد تمن من چھ اک سورہ سورۃ الملک یہ چھ کرن یاد یہ شنگن وقتن پرن دشنی لڑی شنگن برونٹ سورہ ملک پڑھن بشس نوانن پزیور پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھی فرماون یہ سورہ کری میدان محشر اسمن سفارش یل یہ سورہ ملک آست یاد کرمت تا عمل آست کرمت یاد چھا اکرائی کوڑ چھ گیون راتس ماجرات مول چاسن سگریٹ چون ٹینٹس نبر کن دبن یہ مین گلشن یہ مین فاطمہ یہ مین جمیلہ گیون تم بخ ناڑ لڑکہ آسن تماش وچن یہ ٹھس آسن دیون یہ آسن ڈسکو کرن مول آسن ججیر نلچ رٹت آسس من دپن یہ مین جمیل گیون وچ صدر کیا صدر چھس یہ راتس گیون ام سی صدر واجن کوڑ یون ون دعائی قنوت چھ یاد دعائی قنوت چھ یاد دپن دعائی قنوت چھ فخر پہم دعائی قنوت چھ یت قومس فخر ماجرات چھ یت قومس سہل تا آسان ماجرات چھ یت قومس سہل تا دعائی قنوت چھن کوڑین یاد کیا فاروق اعظم اگر ایسے ہے سوری پڑھو رضی اللہ تعالی فتح القدیر کے حوالے لکھن امام شوکانی سوری پڑھو رحمت اللہ حکم اس کرمت فاروق اعظمن رضی اللہ تعالی عنہن گورنرن یم گورنر آف سٹیٹس یم مختلف سٹیٹن ہن گورنر علموا نساءکم سورۃ النور یم تہندس علاقس من مستورات چھ یوان تمن کرزو یاد سورہ نور کیا کریوک یاد سورہ نور اگر آز آسے فاروق اعظم پت کرے سروے اکڑس پت کرے ویرس تو سیرس 99% کوڑ آستم یمن کوڑ دی ہے فاروق اعظم دی ہے نا کوڑ یمن چھن سورۃ النور یاد سورہ نور چھا یاد 6 ورش ماجہ شن نماز پتہ امس چھک ونمت کھور تھو رلائت ون چھ پرژھن ماجہ مے چھ کھور تھوین رلائت کن کھور چھم دوراوین امس چھک ونمت ژے پتھر بہت نماز انا للہ و انا الیہ امس چھن پتہ قیام چھ رکن قیام کرن چھ رکن نماز مز یہ چھنا عمدن قصدن تراونک اجازت نمازس مرد ہو عورت ہو صل قائمن نماز کھڑا ادا کرنک حکم کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرسی میں تھائیو زیادہ مسجدن منز رواج بنو کرسی تھائیو مسجدن منز زمینداری چھو کنسی زنی چھو 2.5 زمین گنڈت دوہس مسجد منز وہ تو کرسی پیٹ نماز کرسی پیٹ تاکہ زمین چھو گنڈن دوہس مسجد منز وہ تو کرسی پیٹ نماز دین سیوت زن مسحل انگاریا برسا ون کیا من پڑھے بک کھوچے نماز کہتے پڑھے نماز کرسی پیٹ پڑھے نماز آزاز تھکوز بدوہز دائنے گنڈن یہ ہے چکا ہی زن مس نماز پتہ ہی نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھن پائے مبارکن ورمی مبارک کھسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ مبارک پیوت زیوٹ
عائشہ فرماون ساری پڑھو رضی اللہ میانس حجر مبارکس مز میانو گوبرو تہند روحانی مول ساری پڑھو صلی اللہ علیہ تہند روحانی مول صلی اللہ علیہ وسلم اس میانس حجرس مز پڑھن نماز قیام کوتا زیوٹھ اس آسن پائے مبارکن ورم مبارک اللہ سجدہ مبارک کوتا زیوٹھ اس آسن تو ہنزی ماجو اس بعد خدش گدرن شاید کو روح مبارک پرواز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسس گھن بستر مز کھڑا بسس دیون پائے مبارک زیر یل سلام اس پھرن محمد رسول اللہ عائشہ پائے مبارکس کیا دیتی زیر محض گو خدش خبر بما گئیس مونڈ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ روح مبارکن مکور پرواز چگہ گئی گیران ظہر چگئی گیرا عصر چگئی گیرا مغرب چگئی گیرا عشاء فجر چھن کتی فجر مولوی میں ہیو پڑھن جہیو پڑھن فجر چھیس پڑھن 8 بج پڑھن 4 نفر آسن بات زیدن اندر بیونن یوت بچھس تیوت بچھس تو تیچھس امتی